San Marcos, capítulo 8. Kinishka de aquí sábado, yashinandie nandi. María Magdalena shin Salomé, shi María si Jacobo di. Nisa tanyasha ashabishi, te kunkakina, yonde Jesús. Tenía aba, kisa kakwashi que está guitiño kibi no shash manandi. Nisha atukunya yabindi, mina yonde Jesús. Tenika shin ta anyandi. Yo tu satuiyu, yenda si yu yabindiha. Nikachina. Disuki nina kostonya ikandi, nishini nyashani nondia ayuha. Sani inyu chie bandua. Teki niko nina yabindi, mini kandu yonde Jesús ha di. Nishini nyandu in tesaba, da kwa ni noratotoya nani. Teni vishwanya, disunika ateha shinyandi. Kwai vindo. Tondi Jesús yani kieño Nazaret yani shi no cruzina ndukundo ko kayon de akandu yo sheni natiakua ko tondo mini chinaya ara disu cuando te kando sin Pedro shinga tenda sha ya shina mia ni chinora kwayo Galilea te ikakuniara sani nika shirasa Nikachi angeleha Sakate ni kiene ha ya viha tasta anya kwa anya sakanya kisibi nya nya yibi nya tende nya nika anya shinde ne yibi ichi sha nya ha sha nya yibi nya tekini na tia ku Jesús nya akibi no sha shmana handi shina kanu María Magdalena yani taba usha ta anya diwa anima ni satuishmia sakate ni sha sakoni toa tenda sha te shandie su chini ba te shakutura. Teki nishini te ha cuento, nyeshani na tiaku Jesús, te nishini ya ha di, nika dishara. Ni ya a, te sinka Jesús ni tuvia, no wita atenda sha, kenyo ora ichi kwa ara shaku. Sakate ni na dikote ha, te nika ara shinga tenda sha, nyanishini ya ara, desotuku ni nika dishate ha. Di indoso, teni tuvia no te ushi itaha kindiera no mesa. Teni kani cuento ya sha anya nikandi shayara, shin sha anya shi ni mara. Kwachindi nikandi shara yani kaane yivi shira yani natiakwa. Teni kaa shirandi. Cuando kani yivi, te kando sondo tumba nu saku nu ne yivi. Ne kuini kuniyaha te kuchinya cuenta indi. Kaskunya nu kwachina. Disu ne kuini kuniya handi. Ne katun kundunya nu diosi. Sha kwachina. Teya yo duchun kanu. Nyasa ne ini shiniyu. Ki kando sonya. Shindiei tawanya yendiwa nimane yivi. Te kaa tunya tukutun. Te na tin da akwenya ko. Te kashinya rindi. Ko akondonya. Te na ko kwenya tata shatundi. Ko akondonya. Tena chindienya da ana shini ne kuniku indi da aneha. Nikachi Jesús. Sakate ki indi nika stoe Jesús shira di ninda andibi tenishkundu anda kwa andiosi. Tenda sha ahandi nikiera tenisha agando soraton wa kani mikwara te chindie nya stoe tenya anya nyanda kundu nya karaha shinchon ka no nya shara sakana kundwa.